tragovi krvi. Na mjestu zločina. Brutalan način ubio. Svi su znali za njegovu prošlost. Ali nisu mogli ništa učiniti. Sve je bilo uzalud. Dobrodošli na Mjesto zločina, prvi hrvatski true crime podcast. Ja sam Tija. Ja sam Filip. Treći, bože dragi, nikad kraja, dio, Casey Anthony. Casey Anthony, ikona feminizma Casey Anthony. Not. Ne. Nad. Di otišao ovaj svijet ako više ni jednu požrtvovnu ženu ne možeš nazvati feministkinjom. Molim te. Ovo je kao... ako će ovo neko klipa i negdje stavi mene, mislim da ću se ubit. Realno. Realno, okej. Jedan, na početku odmah side note. Ako čujete nekakvo lupkanje i kuckanje i tako nešto u ovoj epizodi... To sam ja sa novim noktima. Ne, to sam u sljedećoj epizodi. Ne na nokte, sljedeći tjedan. Sljedeći sat ideš na nokte. Da, ću ja tupkati, lupkati. Imat ćemo ASMR prvo. Da. Gdje će Tija grebat mikrofon. Jedno 45 Hot. minuta. Nemoj takve stvari govoriti kao grebanje. Što? Nemoj. Okej. Pipat će mikrofon. Ne razumijem šta je bolje. Ajde, lijepi, aj. Ali ono što želimo reći također, jučer smo dali naš drugi intervju. A nemoj reći tako jučer, jer ovo će znači mi smo prije 100.000 godina dali. Dobro, jučer u odnosu na kad za snimamo. Pa dobro. Mi jučer, ali vama je to već stara vijest. Vidjeli ste, čuli ste za to. Mi u međuvremenu još 10 intervjua dali. Vi ste to šerali, vi ste to pročitali, podijelili ste sa svojom mamom i tatom i bakom i svima. Stvarno ne morate. I svi su to pročitali. I mi sada, eto. I molim vas ovako, ako nas stvarno slušate, a ne followujete nas na Instagramu, prvo što radite. Da. Mislim, pretpostavljam da da. Pretpostavljam da. Ali ne znam, ako malo ste nam podijeljeni, većina vas je na Spotify, neki su na YouTube-u. Mm-hmm. Ako bi ovi se Spotify ste također mogli subscribe-ati na YouTube, to bi nam, na primjer, pomoglo. Tako je. Ne morate gledati ništa na YouTube, možete lajkati tu i tamo nešto. Da, vide samo da se subscribe. Tako vam to nije problem. Ne, stvarno, zato što nam to napomaže da više ljudi naravno vidi to i da više ljudi zna za nas. Čisto ono zbog algoritama, takvih stvari. Da, tako da mi eventually možemo ovo raditi za život. Full time. Da, tako da možemo puno više vremena posvetiti ovome. Također, pogledajte Patreon. Ako niste do sad, bacite pogled. Ako vam se nešto sviđa, tamo imamo ekskluzivni sadržaj. Znači, podcast će uvijek biti besplatan, to smo se dogovorili i rekli. Apsolutno. Ali ekskluzivni ekstra sadržaj je na Patreonu za nešto malo para. Mislim. Možete birati koliko i tako dalje. Tako da... A nama puno znači. A nama znači zato što to je jedan korak prema tome da od ovoga živimo što radimo. Ali evo, ovako to pogledajte. Pogledajte sada koje je vrijeme na podcastu, bilo na YouTubeu ili na Spotifyu, i znajte da smo mi do sada snimili 17 minuta i 45 sekundi sadržaja. I sve ono što niste do sada čuli u ovih vjerojatno 3 minute podcasta je blooper i na I ste mi još 17 minuta evo sad smo na 18 minuta. To je strašno. Pričanja. Krenimo. I fucking konačno se riješimo ove jebene kuje. Glupače. Ajde malo prvo reci što je bilo prošli put. Stali smo zadnji put na detalju, jednom malom sitnom, da je tijelo Caseyne kćeri, Kaylee, konačno nađeno. Nakon koliko dugo? Nakon 6 mjeseci jebeno nađeno u grabi pored ceste koja je doslovno bila u kvartu. Da, u doslovnoj ulici jebeno gdje su oni živjeli. Kronk je našao. Kronk. Uglavnom, par dana iza toga policija konačno sa DNA potvrdi da je to Kaylee. Mm-hmm. Rekli smo isto tako da ona 3 godine čeka suđenje. Dakle, u te 3 godine ona je zapravo užasno puno medijske pozornosti. To se sjećam da je ona bila, jer njeno suđenje je bilo dosta kasno, očito, ali u tom periodu se sjećam da sam već čuo za nju. I čuo sam neke reference o njoj, kao bilo je joj Casey Anthony, je li ona, nije li ona, što se tu desilo. Mm-hmm. I onda je tek bilo suđenje. Da. Tako da. I onda u te 3 godine zapravo većina ljudi je mislilo she did it. Da. Mislim, iskreno, ja još uvijek mislim. Znamo da. Mi znamo da je. Ali kao, želim reći, ako sam ja u Hrvatskoj koji nisam to pratio, čuo za nju i znao kao, aha, to je ona ženska koja si je vjerojatno ubila dijete, mogu mislit šta je u Americi to bilo. I pogotovo na Floridi. Jer Florida ima taj neki sunshine law, njihov zakon koji zapravo
Da, zato mi uvijek čujemo kao najluđi slučajevi, najviše stvari iz Floride. Je, Florida je suluda. Baš sam danas ne, to je zato što oni imaju taj zakon da oni moraju dati medijima sve informacije. Pardon? Da, sve im je, da, ne znam zašto. To? Ko je to smislio? Ne znam. Jesu to mediji napisali zakon? Kao da mediji su došli u onim fake brkovima i kao, ja mislim da bi medijima trebali dati više. Ne znam, ali to je tako, zato Florida. Ali baš sam danas pričao sa kolegicom kako Florida ima onaj zakon da ako ti netko ne provali, ako ti neko trespasa kao na property, ti legalno možeš ubiti tu osobu. Predobro. Mislim, tehnički možeš poštara ubiti. Pa nije to trespassing, poštar. A osim ako ne dođeš i kažeš, ej, nemoj mi ulaziti u... Pa mislim, onda nemoj. Postoje neke granice. Ako ljudi ne znaju granice... A granice su moja ograda. Fucking stay on. Doslovno ti je nacrtana granica. To je napravljena fizički. Pogledaj, izvadi katastar, e-građani HR, izvadi moju katastarsku česticu, vidi di je međa, ako uđeš tu... Bam! Ovako, Casey je optužena za 4 stvari. Prva mi je ljubav moja, druga mi je gospe moja, šta već. Uglavnom, 4 stvari. 1. Prvo, znači, first degree murder, znači u prvom stupnju. Right out of the gate, idemo jako. Okay. Drugo, aggravated child abuse, znači, slažemo se. Djeta, da. Može. Aggravated manslaughter of a child. Odlično. Slično, kao neka kombinacija ovo dvoje. Čini mi se kao da malo sad već pretjeruju. Na prva 2 su je mogli... To oboje... Ne, ali to je kao less. Kužiš, to je less. Manslaughter je less nego murder. Pa kak je onda mogu za obje? Kao ili je jedno ili je drugo, odlučite se. Ne znam. Okay. Ovo je aggravated. Ne znam. Mi odvjetnici. Možda ako nije baš toliko, ako nije baš ono s predumišljajem, onda barem da idemo na to da je iz nehaja. Točno tako odvjetnik u sudnici bio. Da. Ali dobro, sad gledajte, ako nije baš ubojstvo, ajmo barem onda reći da je. Da. I sudac kao, to mogu reći. Pa da, pa moraš je optužiti jer inače kako? Ovi samo kažu nije zato kriva. Da. A zašto je? Pa niste rekli na početku, bam, gotovo. Ti kao odvjetnik obrane... Ja! Jose Baez, mi nijem do koljena. Niste rekli. No takesies backsies. I 4. Krivo davanje krivih informacija, lažnih informacija policiji. Što naravno... Da. 1/1, guilty. Sve 1/1, guilty, budimo realni. Mislim, s naše strane. Da, to mi mislimo. Da, allegedly. Iako, allegedly, da nas ne bi ona tužila možda, ko zna, nikad ne znaš. Dakle, tužiteljstvo, oni su rekli da će tražiti smrtnu kaznu. Aha. Opa, to je bilo to ono kao najavili su prije svega. Da. Jebo, to znači, ono... Mi ćemo tražiti smrtnu kaznu. Big dick move, samo izaći kao... Da. I ovi su rekli naravno kao, znaš što uvijek bude to kao ono, reci da si kriva i pola se prašta, a? To piše u američkom ustavu, istina. Ne, ali kao uvijek dobiješ manju kaznu. Jasno. Ona je rekla, nema šanse. Nema šanse. Ko izda pizda, drukere mrzim više nego što volim pare. Nema. Da. Nikad. I ain't snitching. Da. I znači, kažem, kao što sam rekla da većina je ljudi mislilo u Americi da ona kriva. Da. Tako da ona kad su tražili porotnike, bilo malo problematično. Jer su svi bili kao... Tako da su biti oni na kraju tražili nekoga koji je kao na sredini, kao nije baš još se odlučio, ili čak oni koji naginju prema tome da ona nije kriva. Koji kurac. Dobro, ali kako se to... Ali mislim, ako ne smiješ izabirati one koji full misle da je, onda ne smiješ izabirati ni one koji... A kao koji možda koji su možda ono kao, pa kao ne znam, ali... ne znam, mislim, možda nije. Okej, ti! Ti, da! Pa jebote. Frane iz Omiša. Ne znam, Dakle, 40 milijuna ljudi je gledalo jedan dio suđenja. Jebote. I se prenosilo suđenje. 40 milijuna ljudi. Mislim, da se razumijemo, mi smo vjerojatno +2 da smo mogli, da smo imali direktni prijenos odmah. Fucking kokice i drinking game od toga. Sudac je bio super i on je rekao, na primjer, da njezina faca
se mijenjala kada bi porotnici ušli, kada bi izišli. Da bi promijenila kao... To je taj šarm na gumb. Po kojem je tako poznato. Da. 6.7.2011. napokon počinje sa suđenjem, I sad imamo naravno obranu i dužiteljstvo. Sad mene zanima šta je ta obrana to tako smislila. Ovako, taj manijak. Šta si ona rekla u prošloj epizodi, taj manijak koji je branio... Jose Baez. A on je Menendez, ne Menendez, Hernandeza i Weinsteina. I jebote. Znači ovako, ali on je jako dobar odvjetnik, nažalost. Ja njega mrzim. Ali on je super odvjetnik. I ful je onako dramatičan, ful je teatralan, ful je samopouzdan. Jasno. Za razliku od ovih... Želiš da ti odvjetnik obrane bude takav, kao što i želiš da ti kirurg bude takav. Trebaju biti ti kurčeviti. A baš kurčeviti kirurg, ne znam. Apsolutno, samopouzdanje na max. Ne samopouzdanje, ali ne ono sad jebote, ne ego veliki. Ne, mislim, big dick energy. Ne, želiš to da. Obrana, tužiteljstvo, užas. Nažalost. Jer oni, jer obično naš tužiteljstvo kontam kao to je the bad guys, ali ne, zapravo mi tuži Casey, tako da njezina obrana je zapravo the bad guys u ovoj priči. Apsolutno. A tužiteljstvo je dobro. Da. Ali obrnuto je, tužiteljstvo nije dobro zato što su u kursu totalno. I na opening statements... Jebote, ova tužiteljstva u našim epizodama, svaki put kad imamo tako veći slučaj suđenja, tužiteljstva potpuno podbace. Ko da su za OJ su apsolutno kritični bili. Pa jako uvijek puno ljudi kao vuče paralele između ta dva slučaja. I dobro je sada. Znači na opening statements, znači prvi dan, ovi si dolazi na suđenje, porotnici tu, govorom, šta misliš, je li krivo, ne znam, baš me zanima. Svi su si postavili onako odjeću na krevet pored sebe, onako točno što će obući sljedeći dan, na prvi dan suđenja. Da. I dolaze tamo i ovi kažu, sad ćemo mi prezentirati svoj slučaj, mi pa onda oni. I'm about to say it. I'm gonna say it. Tužiteljstvo 500 sati. Ovi razumiješ, dosadno im je. I uglavnom oni su to prezentirali kao, glavni adut je njima bilo to da je ona kao htjela partijat i ona je htjela kao život bez djeteta zapravo. I onda su pokazivali su te slike sa MySpace gdje ona je na Hot Body Contest. Pokazali su tetovažu by the way koja je napravila. To nisam spomenula, bila tipa jedan dana nakon što je malo umrla. Bez da znam šta je, ja želim tu tetovažu. Bella Vita. Da. Ja ne želim tu tetovažu. Sa nekim ružnim zvijezdama, naravno, nekim zvijezdama. I to naš dio ozada na lopatici. Znaš kako je grozna, cringe je žešće. Prelijepo. Dakle, to je, znači oni su bili kao ona je htjela biti bez djeteta. Da sam ja dio porote i da mi tužiteljstvo pokaže tu sliku i kaže ovo si je tetovirano, ja bih rekao da, kriva je, stop. Ne, ja možemo sad glasat kao fuj. Ali mislim, možemo samo reći da ako ona kao po njezinom prvom je rekla da je mala nestala, svejedno male nema, kao ona po navodnike ne zna da je ona mrtva, ali svejedno zna da nema male. I dalje je suluda stvar koju i ona tetovirala Bella Vita, ajde, glupačo. Da, tako da pod drugom i četvrtom točkom je i dalje masovno kriva. Neglekt djeteta i laganje ovome. Uglavnom, oni su rekli, njihova bila je teorija to da je ona ubila, tako da je omamila kloroformom. Oni su rekli da je ona sama napravila, doći ćemo do toga zašto kloroform. Da ona sama napravila kloroform. Mislim, to baš mi je malo nategnuto jer je ona totalno glupa i... jer je pala srednju školu, kao... Ne mislim da ona ne može kakve napraviti. su ocjene bile iz kemije, nemojte mi se bavati. Ali možda se jebala s nekim kemičarom, obzirom da ona očito ima tu zlatnu. Mogu se reći da se desila kemija. Ajme. Znači, omamila kloroformom i ona zalijepila duct tape preko face i onda stavila tijelo u vreću i odvezla je tamo gdje su kasnije našli. I samo izbacila. Nakon par dana, jer ono je bilo u njezinom autu par dana. Jedno užasno brutalno ubojstvo. Da. Jedan strašno kao odvratan način za ubiti nekoga, jebote. Da, i oni su full bili samouvjereni da imaju case i da će pobijediti. Jasno. Ko što bi ja isto. I sad zamišljam da ovaj dolazi iz obrane i fucking u 2 rečenice da samo kao... On doslovno full kratko, ali slatko. On full profesionalno je fucking sociopat, to teški, zato to radi dobar u tome. Kakav je izgledom? Kritičan. Ok, dobro. Mislim, po mom nekom, sorry.
ali ba ti je bih ja. Šta znači kao ja sam baš ne imao ti nego kao ogromne nade sam imao. Ma ne ti nego on. Aha, jasno, ako on sluša, jer evo, on isprike. Pa ne me čudo da on sluša sve što ima išta veze s njime, ono. Google Translate odmah sa strane. Pa jebi se. Baš. Jebi se! Znači ovako, njegova teorija... Okay. Slušaj sad ovo. Obožavam, već obožavam. Po tvojem, evo, nagnula se u stolcu. Joj. Dakle ovako, njegova teorija na jednom BAM! Sluša ovu teoriju. On je točno, ovo je verbatim, ovako je došao. BAM! I slušaj, ne slušaj te, nego kao govori jedini. Svima podnici. Slušaj, ovako se to dogodilo. Kaylee je izišla iz kuće i ušla u bazen njihov nadzemni. Okay. I ona se utopila i onda okay. U to vrijeme Kaylee si spavala. Jasno. Što je radila? Spavala. Ok, spavala je. Pa. I George je našao malu mrtvu. Pardon? I rekao kao, what the glava mu eksplodirala. I rekao kao, koji kurac? Mislim, Casey, ti ćeš u zatvor za ovo, šta je ovo, bla, bla. Ok, navezi, ja ću ti pomoći, na primjer. Ok. Razumiješ? Dobro. I on stavi tijelo u vreću, stavi duct tape oko vreće, kao što je on radio kad bi njihov tipa neki pet, neki ljubimac umro, on bi to tako napravio. Stavio u vreću i zavezao. Stavio duct tapeom. Jasno. I odbacio tamo. Pogotovo ljubimcu stavio na facu duct tape kao Ne. Ti si mrtav sada. To mi je bilo super što je Zdebravski, ja mislim da je rekao kao da, jer kao ono što je, jer on je mislim ex-cop, razumiješ, ovaj je bivši policajac. Kao bivši policajci, prvo što je napravio je da nesreću napravi kao pokušaj ubojstva. Da jebate. Apsolutno. Isuse Kriste, koja glupate! Čekaj, nisam još gotova. I onda, i on rekao to Casey je to znala od početka, znači ona je od početka, on sam govori, ona je zapravo znala od početka, ona je lagala, ona je lagala. Je istina je. Jebi ga. Mislim, šta sad? Šta biste vi napravili u tom Pa ja bi vjerojatno zvala hitno, ne sad. Bi vi ništa, jer ona je lagala zato što i ona je cijelo vrijeme držala ovu tamnu, mračnu tajnu. Jer ona je to mogla napraviti zato što je ona cijeli svoj život, wait for it, morala čuvati tajne i zato ona i laže i sve je to zbog toga. Zato što je njezin otac nju zlostavljao od 8. godine. Tako je, istina. I brat također, by the way. Brat... Evo, tako da rečem. By the way, i brat isto. Otac je brata ili je brat nju? Ne, brat isto nju, kao. Znači, on je samo uzeo njenu obitelj i samo je kao rekao, ne, vi ćete najebat. Doslovno. Oni doslovno nisu znali da će ovo biti obrana dok nisu išli u sudnicu. I George tamo sjedi sa strane i kao, znaš šta, imam stvarno dobar osjećaj za ovog odvjetnika, stvarno čini se da čovjek zna šta radi. Ajmo ga poslušat. George, USA. Ne, rekli su im. Ne, morali su im reći prije nego što su ušli. Ali doslovno ono tipa, ne znam, čekaj, samo sekund, George. Nemoj biti iznenađen. Šta to znači? Ne, samo ljudi... Moraš kao lice ti ne smije. Jer ono biti, i to i je stvar, što oni, pošto su bili unutra, oni nisu smjeli reagirati. I rekli su im ljudi kao, pošto ako vi želite biti u sudnici, vi ne smijete pokazati nikakvu emociju. Jer onda izdetiš vani. I onda su ljudi kao kasnije rekao, on je 100% to napravio zato što on nije pokazao nikakvu emociju. Urnebesno. Zamisli da ti ideš, ajme meni, danas se sudi moje kćeri za ubojstvo moje unuke. Da. Idemo vidjeti što će se dogoditi, oni kažu, nakon 3 godine. Da. By the way, mi ćemo reći da ste nju zostavljaju od 8. godine. Da. I ti isto. Da. Mislim, nisi zadnje 3 godine. I da si ti našo tijelo, by the way, i da si ga se ti riješio. Da. Stavio si znaš ono kako životinje bacaš u šumu? Molim? Tako si i Kaylee bacio. Play along. Idemo. Idemo, all rise. Stvarno, ali mislim, koji kurac?
George samo sjedi tamo pored i kao, what the fuck. Potpuno kameno lice. Koji kurac. Dakle, ovako, znači, što se tiče te glupe teorije o tome da je mala se utopila u bazenu. Ok, jel to kao, jel ovako, uspjelo? Slušaj. Znači, postoji jedna stvar, a to je da je u 2009. godini Casey bila u zatvoru i ona je bila u zatvoru sa jednom ženskom koja je, vrlo interesantno, bila u zatvoru i ona je imala, to je bila njezina priča. Ta ženska, njezin sin se utopio u bazenu i njezin otac ga je našao. I riješio se tijela. Aha. Znači, ona je samo uzela tu priču. Ili postoji ili to, ili... Čekaj, je se ta žena javila i rekla kao by the way, ta njena obrana je moja obrana bila. Mislim, moj odvjetnik je to izmislio. To se meni desilo. Da, on je izmislio prvi. Ne, ali zapravo oni su, pošto su ovi imali private investigatora. Ko? Svi. I Anthony, ne ozbiljno, Anthony su imali private investigatora i on je rekao da je on smislio tu priču o utapanju. Kad je na slici, pazi, u časopisu na slici vidio da su skale na bazenu dole. Kao da su, tako da se može popeti malo. Aha. Dakle, nisu dignute gore, da ih ona može spustiti, nego su već doli. Kao, jer oni su slikavali njihov backyard, naravno, paparaci, i on je kao vidio to i on je rekao, vidiš, interesantno, to bi mogli kao spinat, kao, i on je rekao kao ja i Casey i Jose smo se našli i mi smo kao razgovarali o tome da bi mi mogli, da. Iako, naravno, Bez je rekao kao to se nije dogodilo. Jel se oni bore za autorska prava nad laži kako je njena kćer umrla? Oni imaju kao copyright. Da. Koji kurac. Su imali kao writer's room, pa su se svi našli i pičali ideje, imali ploču sa onako kao, ok, odlično, kćer, bazen, ajmo dalje, koju je našao? Ideje, koju je našao, ajmo. Cindy, ne, ona je bila na poslu, Ne može, idemo dalje, koju je našao? Susjeda je neka stara žena, draga, vrlo, svi ju vole u susjedstvu. Dalje. Casey, ne, previše je blizu, ako je ona našla, ona je zatajila, ne može. George, fucking George ju je našao, bravo. On je onako svako malo se želi ubiti. Njega možemo spinati nekakvu ovu priču. I to se stvarno dogodi. Saš vidi, da. Dakle, Bez je također rekao da je Kronk, sjetimo ga se, Kronk, moja druga nadrženi osoba u ovoj, nakon Granta. Dakle, on je rekao da je Kronk također premjestio tijelo sa druge lokacije. Dakle, tako da je mjesto zločina zapravo kontaminirano. Znači, sad je i njega isto... Da, svakoga. By the way, čisto da znate... Zato što, rekao sam u prošloj, da je on da je uzeo lubanju na štap, što nije trebao napraviti. Dobro. Mislim, možeš znati da se tu nešto mora dogoditi. Prosto, mislim, jebeš da sam mjesno zlučina. Yes. I drugo je, ovako ti neko servira i kaže, jer to mu je bila velika stvar u obrani, zato što kao, ako je kontaminirano, ona sve ovo što oni imaju ove dokaze ili nemaju, je se zakurec. Jer all is false. Ovaj cijeli kostur njen uopće ne može biti dokaz. Znači, možda su uopće ne? Možda je živa. Možda još uvijek živa negdje. Užas. Ovako, znači, on je rekao kao da forenzika je junk totalni. Znači, on se kasnije doći ćemo do toga. Poslije se po svemu. Ok, neću lagat. Ako ćemo realistično gledati ovo, ova obrana mi se čini kao apsolutni kurac. I da bi svi trebali, koji imaju imalo logike neku u glavi, trebali doći ne. Ali zato što je on je dobar i način na koji on govori je dobar. On je dobra osoba. Ne, on definitivno nije dobra osoba. Ali isto tako sve, vidjet ćemo kasnije, znači sve elemente znači, koji su našli tipa forenzika, ono se po svemu postro. I sve je nekako bilo ono kao nije dovoljno, ništa nije dovoljno dobro. I sad ovako, 2009. Znači, we're going back. 2009. se George pokušao ubiti. U Daytona Beach. Bio na Daytona Beach u nekom hotelu i popio je masu nekih pilula. I pokušao se ubiti, doslovno je ostavio, ne znam, poruku da on želi biti sa Kaylee, da postavio ljudima poruke da on više ne može, bla, bla, bla. Međutim, nije umro. Nije se uspio ubiti. I doslovno gledala se intervju s njih dvoje, George i Cindy, mater,
I ona kaže kao, jedno što ga je spasilo je sendvič koji je pojeo prije. Jer kao, da je na prazan stomak. Okay. Da, full glupo zvuči. Da. Mislim, meni isto sendvič spašavao jako puno puta život. Kad si gladan, nisi svoj. A ne, on nije bio gladan. Život mu je spasio Snickers koji je pojeo prije toga. Ne, ali Baez, znači, je rekao, znači, to je pogledao, aha, ali vidite, on se pokušao ubiti. To je zato što se ono što krivim. Znači, jebe ti mater, ono, sve je spino na to. Znači, on sve je uzeo i samo je spino da, onako kako njemu odgovara. Znači, predivno, ali i ružno, iskreno. Mislim, kao, dobro, svaka ti čast. si dobro napravio svoj posao, ali si dna osobe. Apsolutno. Iako, evo, sad ne znam, sad opet dolazimo do onog pitanja Amerika, njihov zakon, suđenje, koja vrsta parnice, to, te neke fore. Jer oni imaju masu tih različitih načina kako se sudi, šta se sudi i to. Da. Jer ja znam da iz svojeg ekstenzivnog gledanja Good Wife, Ellie McBeal i Boston Legal. Ellie McBeal. Top. Da. Iz mojeg ekstenzivnog gledanja i Suits, barem sezonu i pol. Znam da postoji ono neko suđenje gdje se treba samo dokazati without a reasonable doubt. Beyond reasonable doubt. Tako je. Sad ne znam, možda je to. Reasonable doubt je ovdje odigrala veliku... I onda je kao, on ne mora optužiti Georgea i dokazati da je on ubio, nego on samo mora dokazati da postoji velika mogućnost da Casey nije tako je ubila. I jer onda porota mora beyond a reasonable doubt biti 100% sigurna da je Casey ubila. Da. A ako on dokaže barem i 1% da nije, ona je slobodna. Ok, dakle ovako, sad idemo na forenziku. To je forenzika u Floridi. CSI Miami, baby. Tu smo. Kako je muzika ona? Dun, 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 dun. Okay. Horašo. To mi je najdraža predstava na koju idem na Badnjak. Horašo. Sad ću bacat panove. Ajmo. Na prvu stvar koju kažeš, ide. Ovako, nađena, znači, rekli smo da je u autu, rekli smo da su psi našli, detektirali to da je raspadnuto tijelo tamo, rekli smo da je nađena, znači, čak kosa. I sad je stvar toga bila, da je, znači, znalo se da je to od nekoga, znači, mora biti ili Cindy, ili Casey, ili Kaylee, neko iz familije. Dobro. Ali pošto je, znači ne može se kao reći od koga je, dobro. Ali pošto je netretirana kemijski, dakle nije bila piturana, ove dvije su se piturovale. Da. Mislim... Kćeri, Casey. One je stalno. Pa nije možda on bene jebote. Tako da su onda zaključili kao, ok, to je Kaylee. Ok, pametno. Dobro. Također, ovako, doktor... Čuj nas, kao ono, pametno, bravo, jako pametno razmišljanje. Doktor Arpad Vas. Kaj si meni? Da, imena su brutalna. Obožavam. Ali Vas mi je super, V-A-S-S. V mi je predobro slovo, by the way. V je brutalno slovo. V. Slažem se. Molim. Slažem se, cijeli film je po tome. V for Vendetta. Da. Kužiš. Vendetta, puraz. Osnovna pojela masu. Koje bi to ime bilo? Vendetta. Isus. Da nije. Malo mi je kao Vijeneta. Kao teta Vendetta. Ne, Vijeneta, ona sladoled. Ne, čekaj, dobro, šta? Arpad Vas. Vas, da, okej. Dakle, doktor Vas je rekao da je nađeno prisustvo kloroforma. Međutim, onda je Baez doveo neke svoje stručnjake koji su rekli da zapravo ta njegova, kao taj doktor uopće zapravo nije doktor kemije. A pazi ovo, taj doktor, fun fact, radi na nečemu što se zove Body Farm. I doslovno je to. Znači, to su farme, Filipe, na kojim su tijela o čemu koja se raspadaju. Na kojem smo mi sad slučaju? O čemu pričamo? Koja se raspadaju i onda oni kao gledaju, proučavaju što se događa kad se tijela raspadaju. Cool. Jezivo. Ali kao ono, znanstveno gledaju. Da. Pa onda da znaju, ako je tijelo ovako zakopano, će ovako propadati. Jebena farma tijela koja, ne znam, su po podu, po stolu, u zemlji. Da, doslovno imaju, oni rade tamo i samo su tijela u svim mogućim pozama, svim mogućim načinima. I neko dođe kao, dobar dan, trebamo pričati sa jel ono tamo, da, sjedi na
u čekaonici pod klimatiziranim, to nam je subjekt da znamo kako propada tijelo u čekaonici. Ne, mislim... Recite šta trebate, molim vas. Ali, odlično, molim... Obožavam. Bizarno. Ja bi full bi volio to vidjeti. Ili, na primjer, pa možeš možda donirati svoje tijelo tamo. Pa dobro, tad neću moći vidjeti. Dakle, oni su rekli kao, gle, to što ti radiš, te pizdarije. Ko mu je rekao? Ovo Baeza, ova ekipa njegova koja je došla si dučiti. Njegovi gangsteri. Oni što šajte. Ljudi. To što ja kažem, i ona meni ljudi sad to zbina. Ne, to što ti govoriš, to je pizdarija. Aha. On je uopće nije doktor. Mislim, on je doktor, a nije doktor kemije. Tako da on uopće ne zna te procese. On nema pojma što govori. I to što je rekao da je kloroform našao tamo, to mislim može biti od toga, može biti od toga što je proizvoda za čišćenje. Na primjer, kad je Casey čistila autor, je bila užasno pedantna osoba. Casey, koja je baš čistila OCD praktički. Jako. I možda je tada došao taj kloroform. Ili možda to zato što je... Jer bazen ima klor u sebi. Kloroform, slično. Kako gleda prema porotnicima. Kloroform. Na tijelu je nađeno... Kažete da je u tijelu nađen kloroform. Kako to? Klor, odmakne sa mikrofona. Super, kako u formatu podcasta ova fora nimalo ne funkcionira. Reka sam odmakne se i reći. Da. Okay, you got it, right? Mislim, zapravo ako nisu čuli form, to znači da funkcionira. Mi smo upravo dokazali da je odvjetnik točno znao što je želio napraviti. I ovako, međutim, šta je bila stvar s tim gljebenim kloroformom? Okay. Zanima. Navodno, 3 mjeseca prije, 3 mjeseca prije, ono je 6. mjeseca, ovo je 3. mjesecu bilo, 2008. Taj netko being Casey Anthony, tražio kloroform na Google-u, ali na Internet Exploreru, jadno, 84 puta. Šta? Da. Ja mislim da ništa u životu, ne možda, 100% sam siguran da ništa u životu nisam tražio 80... možda Machine Gun Kelly. Z karta Zagreba slike. 100%. Jer ja ne znam di vozi 13-ica, jer nisam loser i stalno ponovno provjeravam. Tako da možda je to jedna jedina stvar koju sam searchao. Mjesto zločina. Ne, to imam bookmarkano svugdje. Buras, nemoj me sad tu, ne se jebat. Nego vi ste tu tražili. Dobro, uglavnom, Cindy... 80, ali kao na Internet Exploreru, a inače koristi Firefox. Wait for it. Da. Znači to je, samo malo. Čekaj, evo ti. Ali to je taktika sa kojom 12-godišnji Filip searcha boobs. Pardon, to je taktika kojom 29-godišnji Filip searcha boobs. Je da ode na Internet Explorer. I onda kao, jer niko neće otvoriti Internet Explorer i ići na history. Ali ovo je bilo 2008. godine. Znači da je 16-godišnji kako sam izračunao to? Ne, ali tada još uvijek valjda su neki ljudi koristili, nemam pojma. I uglavnom, Cindy sad počinje polako ona ići na Caseynu stranu, by the way. Mislim, tako me nervira. Znači, ona je dno dna. Onda su greš kao, pa George, možda ju jesi ti? Smo kao, molim! Uglavnom, ona je rekla, ma, ne, slušajte, tu je došla do zabune. Ja sam tražila drugu riječ, klorofil. Ne. Da, to se sad zajebavaš. Zato što je naš pas jeo bambus i rigo je od toga full. I onda sam ja htjela vidjeti je li može, na primjer, je li psu može pozljeti od klorofila. To jest kao ja sam, bambus naš, on ima klorofil. I to je... I ja sam to tražila i ona mi je ispalo kloroform kao did you mean 84 puta. Da, jer sam mene ful zanimalo pa sam malo počitala to. Ja sam disleksična i full ne znam pisati i onda sam samo kloroform, pa barem enter. Da to rekla. Kloroform, enter. Ili je full brzo pričala. Kloroform, enter. Fuck, jebote. Autokorekt mi je stalno nadopunjavao. I on meni samo kloroform. Ali šta? Pazi ovo, Bezova obrana, oni su rekli ako, ali
Ne. To nije bilo tako. Ko je rekao? Bez, znači. Ok, ali njemu na ruku ide to što mama priča sranja. Ne ide mu na ruku to da je neko srčao kloroform do 84 puta. Okay. I oni su rekli, kao, moji ljudi su pogledali isto taj softver i vidjeli su da zapravo... Pazi sad ovo. Da zapravo to nije točno i njihov tim je napravio error. I to nije bilo 84 puta. Zapravo je bilo 86 puta, ali tražim da se ovo makne iz dokaza, zato je kriva informacija. Scratch it, niko ne smije to znati. Ne, doslovno kaže kao oni su falili, to nije bilo 3. Dobro. I kaže oni su falili i to je to. Kao ne, wrong, kao to nije istina. I uvijek samo kao pa ne, I je rekao okej, mislim šta? Doslovno kaže kao ne, to nije. Made an error. Dobro. Dalje, next. Jel se nešto kao, jel nešto bilo od toga? Ne. Dalje. Duct tape. Sad ne može dalje, stvar, to je vrlo veliki. Imamo. Dalje moramo završiti za pored sada. Okay. Duct tape. Znači sad je velika stvar oko toga gdje je bila ta traka. Okay. Zato što kad je tijelo nađeno, budimo realni, to je bilo u jebenoj Floridi doživjelo, mislim, no pun intended, ali sakve, ne znam, poplave, jebene tajfune i ne znam nija koga i šta. Dobro, ne žive na Indoneziji. Kiše, ali poplave svako su imali. Mislim, što god da je... Jer ima, Florida stalno ima poplave, zašto nemaju dobre ulice. Ali što god da je, na otvorenom je. I bilo je u various stages dekompozicije. Jel to hrvatska riječ? I životinje to rasture i bla bla bla. Tako da nije da baš možeš... Kužiš, ako je nađena lubanja, kao lubanja, a ne glava kao glava, znači da je već masu propalo što je već moglo biti. I taj duct tape je bio zaljepljen tuda neđe. Sad je to bila stvar kao gdje točno? Okay. Jer ovi su rekli, znači koji su bili tužiteljstvo, su rekli da je ona stavila jednu traku preko usta, jednu preko nosa i treću preko svega. Dobro. Da uguši malu. Dobro. Oni su rekli to nije uopće tako nađeno, nego i onda je tu pozvao jednog doktora isto, doktor Spitz. Šta? Spitz is German. Hello. I'm Dr. Spitz. Spitz. Ja, Dr. Spitz. On je rekao... On je doktor čega? To kad bi se znalo... Doktor filozofije. Ne, navodno on je neki forenzičar, ono brutalan. Ja. Okay. I on je rekao, meni izgleda to kao ovo će biti neka masovna glupost sada. Da to nije tako, da to je osoba koja je slikala tu sliku. Ok. S tom, jer imaju naravno evidencije, ljudi slikavaju, nisi ljudi. Ljudi, ne, policajci, forenzičari. Slikaju svaki evidence. Jasno. Tako i to i onda se vidi na slici da je duct tape, ja nisam vidjela sliku, ne znam. Ali on je rekao kao osoba koja je slikala je tu stavila tu. Okej. Po Kao kojem kriteriju? Zato što, ne znam, valjda ako se tijelo raspadalo na ovakav ili onakav način, kao ne bi se tako maklo, ne znam, jer nisam doktorirala u tome, kao za razliku od doktora Špica. Da, uglavnom, ali on je kao... Someone put the duct tape on the body. After. When this picture was taken. I am positive. It was this person. ne, ovi bajeska gleda kao ne, previše. Ono na Casey pokaže, ne. On se zbunio, dovede drugog doktora koji će demantirati doktora Špica i njegove... koji je još više Njemac. There is no way he would know. Molim te da mi se ugušiti. Moraš otići na tvoj mobitel i srčat kloroform. 84 puta. Iste. Dakle, uglavnom, znači 1000 nekakvih konfliktnih svjedočenja. Znači, 1.000.000 stručnjaka. Svaki stručnjak, niko nema pojma. Ne, stvarno. Znači, masu forenzičari, doktori, FBI istražitelji, bla bla. Svi konfliktne neki, svi kažu, ne, ovo je ovako, onda ovi drugi dođu i kažu, ne. Obožavam. I, mislim, kako to, zamisli ti tamo biti u poroti, Ko je tu koga? I gledaš samo, jebate, kako izgleda komu vjerovati, nemaš pojma. Znači, nisu imali ništa konkretno. Dobro. I sada, znači kažem, Baez je rekao cijelo vrijeme junk science, ono što god ovi kažu, ali mi imamo ove dokaze,
Ne. Smeće, ništa ne valja. Oni kao, na duct tape-u bi bili otisci. Oni kao, ali tijelo je bilo 6 mjeseci jebote. I ne moraju biti, kao po samoj definiciji ne moraju biti otisci. Baš jebote. Okay. Mislim, malo. Što znači? Me nervira. Okay. Uglavnom da, stalno što god su oni imali, oni rekao ne. I ovi porotnici go, pa dobro, kao pomoći. Dobro, mislim, ovo je kao forenzičar koji je došao i znao o čemu priča, ima dokaze, ali mislim, on je rekao, samo poznani čovjek u skupom odjelu je rekao ne. Htjela reći bijeli muškarac, nije bijeli. Da, tako da, mislim, iskreno 50-50, dalje sam, ne znam. Znači, kažem, oni nisu imali nikakve konkretne dokaze zapravo. Dobro. Koliko god da jesu, jer, znaš od početka, znači, ona laže. Amo sumirat, koji kurac, 31 dan nje nema. Da. Ona govori dadilja, za koju znamo da nije postojala. Sigurno ne. Znači, ta teorija pada u vodu. Ona je znala da je ona mrtva. Da. Po bilo kojoj teoriji. Po našoj teoriji da je ona ubila. Po teoriji Baeza da je tijelo nađe, da se malo topila. Znači svejedno je znala. Tako je. Koji kurac ideš i partijaš, ok, kao svi mi na različite načine tugujemo, bla bla. Ali malo blago pretirano. Da. Znači i dalje, zašto ona lažeš opet da je nema, da se ti isto tražila, da... Zašto jednostavno niste zvali, znaš onako lažiš policiji, vodiš ih na sulude nekakve potjere okolo do ljudi koji ne postoje. Da. Cijelo vrijeme lažeš da si negdje kao masu laganja. I onda imamo dokaze, nađe se tijelo, imaš dokaz te kose, toga da je bilo tijelo u raspadanju u autu, bla bla bla. Znači, nađeno u istom kvartu, u istoj ulici. Da, kao... sve upućuje na to. Da. I mislim, ona ima motiv. Znači, sve nekako okej. Ali ništa nije direktno vezano kao ovo se 100% dogodilo. Da. Dobro. Ali... Koliko je ovo, by the way, sada kad smo na suđenju, koliko je ovo suđenje do sad tipa traje? Je li to nešto full dugo ili je to bam bam bam? Dosta kratko za suđenje. Mm-hmm. Znači suđenje traje zapravo 2 mjeseca. Manje od 2 mjeseca zapravo. Što je, da, ništa. Jebote, zamisli koliko je ti tamo koji možeš pratiti to suđenje, imaš televised suđenje, koliko je to zanimljivo za pratiti. Ali full dosadno, ja mislim, jer ima full Misliš? Da, jako puno detalja koji uopće nisu, koji su full dosadni. Znači sad ovako, idemo do closing arguments, znači završni govori. Svi ste gledali one epizode odvjetničkih serija gdje onako bude dramatična muzika, onda oni izađu van i zakopčaju sako i onda bum. Slušaj. 2,5-3 minute brutalnog argumenta i onda neka muzika i onda pokažu onako 2-3 porotničara koji su onako da, stvarno da, istina. Da, znači nije uopće tako. Da, ne? Ne, nekako. Znači, tužiteljstvo dođe samo reći, ok... Mislim. Hello, imate li vi oči i uši? Halo? Šta vi ne znate? Što se dogodilo? Slušate 3 godine. Ajde. Sve znamo. Hello. Slam dunk. To je to. Evo, to je točno ovako je zvučalo njihovo. Da. Mic drop. Doslovno baci mikrofon i pođe sjeso zada. Da, ovi porotniče, dobro, dobar argument, priznajem. Dosta dobro. Priznajem. Ali da vidimo dalje. Da vidimo onog čovjeka od kojeg nam se tresu gače kad uđe. I dolazi Baez. Na koji način? I by the way, znaš kako sam rekla da je Baez na početku bio rekao da je nju zlostavljao otac. Da, poznato mi je, da. Da, uglavnom on to nije spomenuo više nikad kroz cijelo suđenje. Okej. Možda zato što, na primjer, to nije istina. To je čisto, stavit ćemo im kao bubu u glavu. Ali, na primjer, u Menendezima je to bilo glavno. Da, to je bilo, da. Tako da, on je samo stavio... Zato jer je tamo otac bio mrtav i nije mogao... Da. A ovdje da je doveo Georgea na... Da, jer oni su doveli ga na stan i on je rekao, ne, nisam, naravno da nisam. Aha, doveli su ga. I on je rekao, ne. Ne, zato što oni ga nije ispitivali, ali morali su ga, tužiteljstvo ga mora ispitivati, zato što su morali. Da. Hello, ovi su čuli sada da ga on zostavio, naravno da će on mora pitati ispred ljudi, on ne, naravno da ne. I onda kao, gospodine Baez, hoćete vi nešto pitati? No further questions. Ne, meni je sve jasno. Ja njega pogledam, ja znam. Ja točno znam da je on. Meni je Casey sve rekla. Da. Hvala puno, ja nemam pitanja za ovu. Ja neću uopće gledati u ovu svinju. Evo, ne gledam. To je to. Okay. I, znači, defense, kažem, sve ponove isto svoje, kao, sumiraju. I, međutim, ne smiju reći to za zlostavljanje, jer im je sudac zabranio, jer je sudac rekao, nemate doslovno ništa za ovo. Okay.
koji kurac, ne smijete to. Dobro. Za kraj pokažu sliku, znači kako ono filmski. Pokažu sliku na kojoj se vidi da Kaylee otvara vrata sliding doors od, ne znam je to kuhinja ili odakle se već izlazi u backyard, u dvorište, i u pozadini se vidi bazen. Tako da kao dokažu da je ona mogla otvoriti sama vrata i kao sama otići tamo. Aha, kao i sad ćemo vam pokazati, gledajte ovo. I samo kao ono filmski, kao, evo. Ali full underwhelming, kao pokažu sliku i kao, aha, vidite. I ne, ja mislim kao, da je, šta? Ne, ja mislim da je baš kao dobro, ali nije dobro, kako da reći. Mislim, ono, zanimljivo, ko da je serija, ali kao ono, dobar je mic drop moment, gdje onda imaš kao sliku za zadnju stvar i kao to pokažeš, ali mi se ovo čini kao jedna dosta underwhelming stvar za dokazat. Da, može otvoriti vrata. Pa ne, ali to je to bilo kao ono, ona tvrde vrati i to je kao... A dobro, valjda idu na taj... Uglavnom, bilo je njima to dobro, zato što nakon 11 sati, što su pričali, porotnici dogovarali se 11 sura samo. Sati. Nakon svega toga. Dobro. Ja bi nakon 2 minute ušli bi u sobu, ja bi rekla, da, kriva... To sam te želio pitat. Jer, budući da znamo da postoji ovaj, kao without a reasonable doubt, da li ti misliš da bi u tom trenutku došla i 100% rekla... Da. Za Casey Anthony? Da. Fuck yes. Ok. Sa ovim dokazima koji su prezentirani. Jer mi sad znamo puno... mi znamo puno manje nego što su oni čuli. Ja ne znam svaki detalj koji on i sve, svaki detalj, i zato što kažem, bilo je masu toga, a mi nismo sada pričali o svemu, jer bi bili ođe 7 dana. Znači svaki dokaz, svaki detalj, jedna strana donese, druga strana demantira na neki način. I obrnuto. Tako da, ne znam, za stranu pored, ali jebote ono, čekaj, stani, uglavnom. Stajem. I sad oni kažu, kako sad dolazi, oni svi dođu u sudnicu i sudac kaže, idemo porotnici, ona koji jedan taj porotnik vas dođe i kaže, kao u ime si porotnika govorim. Ja sam porotnik. Ja, porotnik, vi me slušate. Ja, govorim vam, 4 su bile točke. Sjećamo se toga. Za prvu točku, ubojstva. First degree murder. Mi kažemo predumišljaj da je Casey Anthony nije kriva. Jako dobar. Jako dobar. Baez baca mikrofon kao fuck. Trga sa košulju sa sebe kao what the fuck is up? Druga točka. Nije kriva. Treća točka. Nije kriva. Molim? Svi vrište, baloni se spuštaju. Koji su bili u mreži. One kan pjevače, posačice izlaze van. Konfeti. Svi oni se hoće čistiti ovu sudnicu. Sudac isto vajba kao fuck yes, ovo je demokracija. Ne demokracija, ovo je pravda. Ne, ja mislim da sudac baš ne, on je normalan. Dobro. I doslovno, znači, za sve kažu kao nije kriva, osim za ove 4 točke da je lagala policija, mislim jer no fucking shit. Ona je doslovno rekla kao ja lagala. I dobila je za to 4 godine zatvora. Za laganje. Ali, pošto ona je već bila 3 godine u zatvoru, uz dobro vladanje, plus, doslovno plus dobro vladanje, znaš ti koliko je ona bila u zatvoru? Mi ćemo vama platiti za to što ste bili. 2 tjedna. I ona je poštača. Ja se dulje selim ovih zadnjih par dana nego što je ona, wow, 2 tjedna. Nedovoljno dokaza da je ona ubojica. Znači, bili su dokazi kao što smo rekli, da ona laže, da je bila užasna majka i bla bla, ali kao nema dovoljno dokaza. I onda si rekao, ali što? Ali mi bi morali onda znati da je mala sigurno ubijena. Mislim, jer onda si rekao kao, što ako malo uopće nije ubijena, nego znači, utopila se. Znači, moramo znati da je sigurno ubijena. Kako je ubijena? Gdje? Šta? Apsolutno. Kako? I sama se stavila u vreću i sama je otkuturala se do grabe sa... Istina je, mislim, ta djeca...
Stalno ih moraš gledat. Baš je problem jebote. prebace na malu kao krivnju. Ona je stalno bila problem. Stalno se nešto iskradala, uvijek je nešto sralo. Ali pazi ovo, samo ću ti reći nešto da se dogodilo u zadnjih par godina, što su onda otkrili nakon što je ona acquitted. Kad kažeš zadnjih par godina... Da, nakon toga svega. Nakon toga, okay. Rekao sam kako su imali Internet Explorer onu search. Je, da pače, čak si ekstremno napomenula da je Internet Explorer. I ti si spomenuo... Ja sam spomenuo Firefox. Aha, i onda... I ti si baš napravila... Da. I onda... Su oni napokon se sjetili, neko se sjetio... što na primjer, ako bi mi uzeli taj search? Nemoj me ne. Slušaj ovo. Slušaj što je slušaj. Ne. Ovo ne može, ne. Ovo slušaj što je tražila taj dan. Ja te upozoravam. Ovo ne smije sada biti komično, detaljno opisivanje. Molim te reci. Slušaj mi. Ja ću pobizdit. Foolproof suffocation. Ne. Ovo je upravo preslo biti smiješno. A Baez kaže, on je napisao knjigu o ovome i on je rekao, ne. On je rekao to skriti, ne. Ona je željela, nije napisala suffocation, napisala je erotic asphyxiation. On je rekao, da, to je bilo traženo, okej, mislim. Ko nije jer jebi ga, ne može reći da nije, mislim, iako jesi rekao za onaj prošli, ali... Ko nije u nekom trenu tražio savršenu metodu ubojstva? To što ona baš taj dan, to je, mislim... Da. Ja mislim da vi pretjerujete, ali dobro. On je rekao da je to George tražio jer se on htio ubit jer je sudjelovao u ovome smalu. Tako je. Pa jeboti pasma! Što je najbolje od svih stvari koje je demantirao i rekao glupo do sada, ovo čak ima među više smisla od svega drugoga. Ne, ovo je užas. Znači, ono stop ide oko toga što se ovaj jednik pokuša ubiti, ono. Jebote. I to ono dana iza. Okay. Znači, ne, ona je u drugom brauzeru, je samo srčala. Ona je to izbrisala kad je došla policija, kad je ona skužila da je... Ali mislim, ovi mogu valjda vidjeti. Da. Just FYI. Da, ako morate ići u inkognito i onda tamo. da. Tamo vas niko ne može vidjeti što srčate. Dakle ovako, Casey Anthony slobodna žena. Mm-hmm. Ona je umeđu vremenu, sad ću reći, what is she up to? Where are they now? Da. Ona je s vremenom pokušala početi svoju fotografiju, biznis fotografiju. Iz nekog razloga sam 1000% mislio da ćeš reći ona je pokušala pokrenuti svoj podcast. Pa. Koji bi se zvao stani, imam ga, tipa nešto kao Case Files, ali Casey Files. Pa zapravo vjerojatno nešto tako glupo. Uglavnom, to je propalo, naravno, taj biznis, njezin, brzo je propao. Aha, sa fotografijom. I onda je pokrenula kao private investigation business. Gdje je išla i tražila je history na Internet Exploreru i na Firefoxu. Da, ona je doslovno kao rekao, ja želim pomoć drugim ljudima koji su bili u ovako groznoj situaciji kao ja. I rekao, kao ja sam naučila toliko toga i kao ja to želim iskoristiti za dobro. Ajde se, glupačo. Ko Superman. Naravno, knjigu piše trenutno. Jasno. Book Casey Anthony. Malo bolje. Napisat će je kurčinu, jer ništa nikad ne završi u životu, osim toga ubojstva. Čekaj, i pazi ovo, ona je snimala film, slušaj. Postoji njena knjiga? Ne postoji još, jer je piše hello, daj vremena. Ispričavam se. Film, aha. u kojoj, slušaj ovako, quote. Ona je rekla, jel ona rekla koga želi da ju glumi? Ne, šta ali slušaj me. Okay. Ona ovako rekla. Da, kao ja sam pila i kao ponašala se kao da se ništa nije dogodilo. Ali film se zove kao što mi je rečeno, kao as I was told, kao što mi je rečeno. Okay. Zato što sam ja rekla ono što mi je bilo rečeno da napravim. Ja sam morala nastaviti tu fake personu kao kroz tih 31 dan. Ma znaš to, glupačo! Kako ti je strano, evo te nakon svega još dalje seriješ tako. Mrš! A to je baš... Uglavnom film je propuo. Jer kao bio COVID, ono je rekli su kao i samo je propuo. Pa ona ništa ne znaš, kažem ti glupača, neću toći. Ona je bila sa Patrickom McKennom koji je PI, isto si su neki private investigator sjebote. On je bio kao lead, glavni istraživatelj na njenom slučaju i na OJ slučaju. Lik je stvarno... Halo? Tako da, eto, to se dogodilo i to se još uvijek događa jer ona je slobodna. Znači, Casey Anthony slobodna fucking žena.
Kako to? Ali na što? Kako to? Koji kurac? I znači intervju sa njezinim starcima gdje on govori ona je za mene dno dna. Eto, ja ne želim. Taman sam želio pitati kao kako su si oni sada nakon što je ona... Cindy kao, ja sam imala kao nekih health problems i ona je kao meni se javila kad sam imala. Mislim, Cindy drka na nju i dalje, razumiješ? Wow, javila je se kad možda ima... izraz za njezog kćer. Ali da, Cindy još uvijek želi kao imati nekakav odnos sa Casey. Dobro. George nikako. Bravo. Mislim, Helena optužila ga jebote da je zlostavljao i to, mislim, ubila je svoje dijete i tako dalje, i tako dalje. Jel to George prvi put u svom životu pokazao odlučnost? Kralješnicu? Da. Bravo. Koliko mi znamo. Bravo, George. Ne znam. Ovo je jedan ekstremno nezadovoljavajuć i ali mislim, hello, i šta sad jebote? Zapravo niko ne zna što se dogodilo. Oni su dokazali, pod navodnike, da ona nije. Da. Ali ko jest? I što jest? Mislim, što se stvarno dogodilo? A mislim, ona je. Ali mislim, da, znam, ali ako hoću reći, i zašto onda zašto George nije, zašto njemu onda nije suđen? Znaš zašto? Da. Ako je to tako, ne razumijem kako je to samo tako pušteno. On isto u najmi Baeza, kao, i onda će kaže, vi ste glupi. Casey Anthony očito tako je. Ali mislim, koji kurac jebote, ti njezini roditelji, koji su mjesec dana, svi su samo šutali. Da. Niko nije ništa napravio. To je jedno dijete. Znači ovako, ja sam pred neki dan kad sam stavljala sliku na Instagram od Casey, tražila sam slike i išla sam prvo staviti jednu sliku gdje su ona i Kaylee, gdje su Casey i Kaylee, i nisam mogla. Bilo mi je baš na to slici još ona je tako mala jebote, mala ima 3 godine. Znači, to je 3 godine. Mala je mala. Kao baš je dijete jebote. Beba je jebote. To je... I mi cijelo vrijeme, kad pričamo zašto smo toliko fokusirani na nju, koliko ona užasna osoba, Casey, bla bla bla, glupača, ovaka, onaka laže, fu smo ljuti, ovaki, onaki, ali zapravo u tom trenutku mi je bilo jebote. Da. Ubijena. Velika nepravda, odvratna situacija sa golemom količinom odvratnih ljudi koji su sudjelovali u svakom koraku ovog slučaja. Da. Od njene majke do nje, do odvjetnika, do svih. Da. Dobro, moramo sad završiti zato što ja moram ići. Evo, jedan happy ending za sve vas koji ste preživjeli 3 epizode ovoga i nas koji smo preživjeli 3 epizode sa snimanja ovoga. A recite nam što vi mislite, baš me zanima što vi mislite, jer vi mislite, mislim, ono što je istina, a to je ono... stvarno me zanima. Pazite se. Ali ja mislim da ona je odgovorna definitivno i žao mi užasno male. I da je to takva nepravda, da je to sve tako pušteno, kao okej, sad šta, ništa, sad jebote, led. Isto što smo komentirali i za slučaj O.J. Simpsona, koji je nakon što je pušten, je odlučio pisati knjige i raditi filmove i davati intervjue i samo i dalje o tome pričati i referirati se na to. To je očito i ona isto napravila sa knjigama, filmovima i svim pičkama materinama, što je onak... Već smo tamo zaključili, ali kao ako to je nešto što nisi napravio i što ti se dogodilo i što je netko drugi napravio, kao ne želiš nastaviti živjeti to, nego se želiš što prije maknuti od te situacije u nekom našem mišljenju, ono što bi trebalo biti normalno u toj situaciji, ali ona i dalje dere po tome i to je još loših stvari na cijelu ovu santu katastrofalnih stvari koje je napravila. Tako da. Užas. Dobro, ništa. Napišite nam svoje komentare i mišljenja, želimo čuti. Slobodno nam pišite na Mjesto zločina podcast na Instagramu, neki DM, neki komentar na neku sliku, slobodno. Odgovaramo, javljamo se, čitamo sve to. Možete i komentirati na YouTube-u. Molim vas slobodno, se subscribe-ajte na YouTube. Molim vas slobodno. Možete komentirati tamo, slobodno lajkajte, šerajte nas, to sve nam pomaže. Pogledajte na Patreonu šta ima. Mi se čujemo sljedeći put na Mjestu zločina. Da, bye!